temperatura u tečnom stanju. I to je zapravo naša zemlja obložena jednom tankom koricom, nešto tvrđom, koju mi nazivamo zemljinom korom i koja je reda veličine kilometara. Negde je manja, negde je veća, ali je otprilike taj odnos debljine te kore zemljine koja pliva na toj magmi užarenoj lavi, koja je tečna, koja vri i ključa kao voda kad kuvamo pasulj. Zapravo ta mala korica, otprilike relacija njene debljine u odnosu na tu loptu je kao kora naranđe od same naranđe. Znači, vrlo je to nešto, kako da kažem, nije baš neka velika čvrstina, međutim, ne samo to, pojedini segmenti su međusobno razdvojeni i odvojeni, mi ih nazivamo tim tektonskim pločama, tako da pojedini kontinenti nisu čak ni oni celi, nego ima unutar svakog kontinenta, oni su izdeljeni na delove i na te ploče koje tako se lagano kreću, ljuljuškaju na toj magmi, malo se taru ti delovi gde se one dodiruju, nekad jedna propadne, druga se izdigne, pa se ova zavuče pod nju, to je najgora varijanta kada je a to se gore na površini manifestuje, prenese se sva ta mehanička energija tog sudara, udara i tih mehaničkih kretanja, prenese se gore kao vertikalna vibracija, longitudinalna ili transverzalna, tako da imamo te S i P, takozvane seizmičke talase, tako da gore na površini se manifestuje kao potres koji može da ljulja levo desno ili gore dole. No, sve je to naša nauka dobro izučila i to je otprilike prilično stabilno. Sve te pukotine, rasedi, raseline i tako dalje su prilično stabilne, tako da obzirom na statistiku i praćenje svih tih procesa proteklih decenija, postoje te karte tih seizmičkih oblasti sa verovatno, naravno da ne može se predvideti tačno vreme, moment i mesto, ali se može dati velika verovatnoća pozicije, lokacije, oblasti i očekivanog intenziteta. Tako da se zna da za Srbiju i deo, evo sad na društvenim mrežama mogu da se vide i te karte, koji delovi su najugroženiji, da tako kažemo, najnesigurniji, a to su oni koji su u proteklom par desetina godina već i dešavali su se tamo potresi, doduše nešto manjeg intenziteta, Bogu hvala, a inače maksimum neki u tim najtrusnijim područjima Srbije ne bi smeli da pređu preko 6 stepeni Merkalija, što znači, pošto je svaki stepen Merkalija, to je logaritamska skala, onda je svaki stepen je 10 puta slabiji, odnosno jači, tako da 6 u odnosu na 8, 7,8, odnosno možemo reći 8 koji je bio u Turskoj, to je 10 puta 10, to je 100 puta manji intenzitet od ovoga što je bio u Turskoj, je onaj koji se može očekivati kao maksimala neki ovde kod nas u Srbiji. Pogotovo, ali to samo na tom jednom manjem području, dok za druge oblasti i područja je to, procene su daleko povoljnije i taj potres, ako ga i bude, on će biti mnogo umereniji. Tako da nema nekog razloga za neku veliku paniku, ali postoji nužda i nužnost da se, obzirom na sve te procene i ono što nauka zna, donesu odgovarajući zakoni, propisi i da se zgrade koje se prave u skladu sa normama koje čvrstoćom betona, odgovarajuće marke, jačine ili snage, kako već, i gvožđe, ona mreža čelična i tako dalje. Sve to treba da bude u skladu sa propisanim standardima i onda i ako bude potresa ne može biti nekih velikih oštećenja drastičnih. Dakle, voditi računa prilikom izgradnje, to je druga mera i naravno kontrola i nadzor svega toga, da li je to baš tako. Eto, to je ono što čovjek trenutno može da uradi kada je u pitanju ta problematika, a samim tim da se zaštiti, da barem ne bude mrtvih ili barem da ne bude toliko mrtvih kao što je to bio slučaj sada u Turskoj, a što se tiče šteta kao šteta, čovjek, živo biće, sve će mi to obnoviti, izgraditi, samo da sačuvamo, što kaže, živote posebno mladih, odnosno
DC. Međutim, to je ono što radi priroda. Drugo, što moramo znati da je veza kosmos, u stvari opšte realno svet u kojem živimo je hologramskog ustrojstva, fraktalnog tipa. Drugim rečima, sve je međusobno povezano, isprepleteno i sve, bukvalno sve, utiče jedno na drugo. Bez obzira materijalno, duhovno, malo, veliko, izvan, unutra, sve je to međusobno povezano. Tako da praktično na ono što se dešava na našoj planeti izuzetno veliki utjecaj ima naše sunce, koje na zemlju šalje ogromne količine energije u vidu toplote, zračenja, elektromagnetnih talasa, toplote, ali boga mi čestica sunčevog vetra, međutim i nekih drugih energetskih formi koje naša nauka još uvijek nije spoznala. Jer sunce prema izjavama Nikolaja Kozireva, doktora Nikolaja Kozireva, najvećeg astrofizičara ruskog, sunce je mašina koja tog vremena pretvara u svetlost i toplotu. Jer on je u svojoj disertaciji doktorskoj pokazao da ovolika količina energije koje sunce svakodnevno šalje svim planetama ovog sunčevog sistema pa i dalje, nikako ne može biti rezultat termonuklearnih procesa koji se tamo odvijaju na bazi helijuma, odnosno vodonika, jer je to proces koji ima najveću efikasnost, odnosno se može dobiti najveća količina energije. Mi druge ne poznajemo, a taj koji smo mi iskoristili za pravljenje hidrogenske bombe, a ništa korisno i pametno za čovjeka, iako je to jedini konstruktivan, čist proces, potpuno bezbedan za prirodu, za okolinu, međutim mi nismo ovladali kontrolisanom procesom kontrolisane fuzije, tako da ga ne možemo koristiti za proizvodnju energije, iako su produkti potpuno čisti i bezbedni za čovjeka, biljke i okolinu. No, sunce šaljući tu energiju i tu toplotu dovodi do velikih promjena. Naime, svi znamo da se svi elementi na toploti šire, na hladnoći skupljaju. Ista stvar, evo vidjeli smo i sa šinama sada, pošto je ova zima bila dosta topla, noći su bile izuzetno hladne, onda recimo noću se, one su dugačke, one se malo skrate za koji milimetar, preko dana se zagraju pa se rašire i onda ta dilatacija stvara probleme i naprezanja, tako da i onako klimave i traljave kakve su, jer smo vidjeli na društvenim mrežama da ljudi idu i rukama vade one šarafe iz onih trulih pragova i pored svega toga imamo još i ove promjene temperaturne koja dovode do iskrivljenja, naprezanja. To znamo kad su velike vrućine, da se čak desi da naprezanje bude toliko jako da ona šina koliko god je ona čvrsta, jaka i od čelika, ona se savije, iskrivi i tako dalje.